Kada se odlučimo da jedan par, odnosno jednu ženu stimulišemo tako tom blagom stimulacijom, često se ispostavi da je potrebno mnogo toga još dodatno uraditi, a ne dobiti samo jednu ili dve jajne ćelije, odnosno jednu ili dva embriona. Često su u pitanju žene koje već imaju preko 35 godina, ne kažem i preko 40. I mi tada imamo jedan paket koji nudimo svojim pacijentkima, gde one ulazeći, prihvatajući taj paket, dobijaju sve ono što mi mislimo da je potrebno za njeno celokupno zdravstveno stanje, a ne samo za dobijanje embriona i ostvarivanje trudnoće, jer ako ostvarimo trudnoću sa 45 godina i onda nam dobijemo infarkt miokarda u trudnoći ili se manifestuje neka tromboza nekog velikog krvnog suda, napravimo veće zlo nego što smo bili uspešni, nego što je to značajno što smo uspešni u upravljanju trudnoće, a naša osnovna krilatica u medicini je primum non nocere, znači prvo je glavno ne naškoditi. Znači u tom paketu usluga mi nudimo prvo detaljnu analizu svih parametara koji su do sada urađeni. Znači često jedan par dolazi sa obimnom dokumentacijom raznih procedura koji su već bili i onda je to korisno da se vidi šta je sve urađeno, da se ne bi nešto ponavljalo, a s druge strane neke stvari koje su napravljene pre više godina potrebno je proveriti i dodatno doraditi. Znači prvo jedna konsultacija, pregled sve celokupna dokumentacije koja tu postoji, zatim pisanje šeme i dogovore oko stimulacije, praćenje folikula. Međutim, ono što mi posebno nudimo u ovom paketu, a to je uključivanje drugih lekara, drugih specijalnosti u ovaj program. Pre svega kolega specijalista interne medicine koji urade jedan EKG, opšti internistički pregled, znači procene vaše opšte zdravstveno stanje. Zatim tu je neophodan pregled dojki, ultrazvučnom ili mamografijom, zavisi od starosti žene, odnosno od nalaza na dojkama koje se nalazi. Zatim često je potrebna i uraditi i histeroskopiju, znači pregled unutrašnji ili samo dijagnostičku ili operativnu. Bez obzira što se radi, mi to uključujemo i u taj program i ulazi, uplaćujući taj paket, žena dobija adekvatan tretman, bilo da je to operativna ili dijagnostička histeroskopija za istu cenu koju je uplatila. Ponekad je potrebno uraditi PRP sluznice materica, odnosno endometriuma ili čak jajnika i to takođe ulazi u već postojeći paket. Zatim pregled kolega radiologa krvnih sudova, znači Doppler krvnih sudova koji bi nam rekli koliko smo u opasnosti da dobijemo trombozu ukoliko uđemo u trudnoću ili u stimulaciju. Znači imamo i taj Doppler karotida i sve to, znači kod nekog sve to uradimo, a kod nekog je potrebno uraditi neke od detalja ili već dođe sa nekim informacijama pa nije potrebno, znači na primjer ultrazvuk gornjeg abdomena, ultrazvuk dojki, Doppler karotida, histeroskopija, PRP endometriuma, jajnika. To smo sve uključili u naš paket, ali ako žena već dođe sa nečim, ne moramo ponavljati, čisto zato što su neke procedure invazivne, a svaka invazivna procedura ima i neki svoj rizik za zdravlje žene. Tako da, osmišljavajući ovaj paket, vodili smo računa da sve pokrijemo, a da ne dobije i da minimalizujemo tu cenu, ako bi se svaka od ovih usluga posebno naplaćivala, mislim da bi cena bila trostruko veća. Tako da i mi želimo da uspeh ovih žena, ovih parova bude što veći i da im ne bude cena ta koja ih ograničava. Znači mi smo spremni da uradimo sve što je potrebno da ovaj par sa malom ovarijalnom rezervom dobije bebu i zato smo napravili ovaj ustupak u smislu naše zarade i našeg angažmana, jer često dođemo na pola puta i onda kažemo jo, sad se pojavio polip, moramo histeroskopiju, a oni kaže, ali mi nemamo novca da damo 1000 evra za histeroskopiju i onda vratit ćemo se kad skupimo novac, onda se vrati za 5 meseci kada se umnože
problemi, pa sad ne treba samo histeroskopija, sad treba još nešto. I onda tako gubimo uspeh, parovi gube šansu za trudnoću, mi smo opet nesrećni jer smo izgubili pacijente u smislu da nemamo bebu, nemamo uspeh u tome što radimo i zato mislim da je pravljenje ovog paketa i pre svega ustupak našim pacijentima, a s druge strane i nama, jer smatramo da ćemo imati mnogo veću uspešnost kod ovih parova ako im odmah uredimo sve što je potrebno, odričući se jednog dela naše zarade, a sa druge strane čineći sve što je potrebno da oni dobiju potomstvo, a da obezbedimo da je žena zdrava, da ne ugrozimo njeno opšte zdravstveno stanje i na taj način da je uvedemo u životni rizik.